Twaje gushimira Imana yo ku bw'ingabire zayo byiza nk'ibi ngibi bigerwaho, dusabira amahoro intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, we n'abiwe n'abamukurikira bazamukurikira kugeza ku munsi w'imperuka. Nyakubahwa ambasaderi w'igihugu cya Maroc mu Rwanda, nyakubahwa umunyamabanga mukuru w'umuryango Fondation Mohamed VI des Ulémas Africains, hamwe na delegation bari kumwe, nyakubahwa senateri, nyakubahwa abadepite turi kumwe hano mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda, nyakubahwa umuvunyi mukuru wungirije, nyakubahwa baturutse mu nzego z'umutekano, bayobozi mu nzego z'umuryango w'abayisilamu mu Rwanda, inshuti bavandimwe, abayobozi b'amadini n'amatorero turi kumwe hano muri iki cyumba kuri uyu munsi, batumirwa bahire banyamuryango ba Fondation Mohamed VI des Ulémas Africains. Khayru ma nabtadi bihi kalimatana, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tubanje kubifuriza amahoro y'Imana, impuhwe zayo n'imigisha byayo, dusaba ko mwese muri iki cyumba byabahundagaraho aho muri hose. Nagira ngo nyuma yo kubaramutsa muri iyo ndamutso, mbonereho kubifuriza ikaze muri iyi inama cyangwa se iki kiganiro cyangwa ibiganiro byinshi biri bugezweho uyu munsi turi bugezweho. Nifurije ikaze rero, nabifuriza kugubwa neza ndetse no kuza gukurikira ibi biganiro, tukaza no kugira umwanya wo kungurana ibitekerezo. Nagira ngo kandi mbashimire ku mwanya wanyu mwafashe mukaza kwitabira ubu butumire. Saadatu Safir al-Mamlakati al-Maghribiya, Saadatu Amin Am Muassasat Muhammad al-Sadis للعلماء الأفارقة والوفد المرافق، أعضاء في البرلمان الرواندي، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nagira ngo rero nyuma yo kubifuriza amahoro y'Imana n'imigisha byayo, babwire ko iyi nama yateguwe ku bufatanye hagati y'umuryango w'abayisilamu mu Rwanda na Fondation y'Umwami wa gatandatu, Umwami wa Morocco, ukaba ari umuryango ufitanye ubufatanye na Rwanda Muslim Community kuva mu mwaka w'2017. Tukaba tumushimira cyane kubera ubufatanye buri hagati y'impande zombi mu bikorwa bitandukanye. Iyi nama rero uko twayibonye ifite insanganyamatsiko igira iti Moral Values in Islam and their Impact on Social Peace in Africa. Bisobanuye indangagaciro z'idini ya Islamu ndetse n'uruhare rwazo mu kwimakaza amahoro muri Afrika. Iyi nsanganyamatsiko ikaba igamije kugaragaza uburyo izi ndangagaciro za Islam zirenga kuba imyemerere n'idini, ahubwo zikaba ubuzima bw'imibereho ya buri munsi iranga abantu, kandi zikagira uruhare mu kubaka umuturage mwiza urangwa n'ubumuntu, utunganye ndetse ubereye igihugu cye. Tuributsa ko idini ya Islamu yinjiye mu Rwanda mu mpera z'ikinyejana cya 19, izanywe bwa mbere n'abacuruzi b'Abarabu ndetse n'Abahinde baturutse mu bihugu byo mu karere cyane cyane nka Tanzania na Kenya. Abo ngabo bageze mu Rwanda barabacuruzi, ariko bagize abakozi b'Abanyarwanda, barabakoresha babaha akazi mu mirimo y'ubucuruzi. Ariko abayisilamu bambere b'Abanyarwanda binjiye idini kubera indangagaciro babonye kuri abo bayisilamu bari abacuruzi. Ahangaha biratwereka n'uruhare rw'iyi nsanganyamatsiko yacu uyu munsi, kwera imbuto nziza no kuba intangarugero, ukabana n'abandi neza. Icyo ni ikintu gikomeye cyane, ndetse no kubavuga butumwa, burya iryo ni ryo vuga butumwa rya mbere ricecetse ritavuga, ariko kandi rifite impinduka cyangwa impact ikomeye cyane. نفيد سعادة الحضور علما بأن أول المسلمين في رواندا دخلوا
عبر التجار الذين قدموا إلى هذه البلاد من الدول المجاورة وخاصة من تنزانيا وكينيا. فهؤلاء هم الذين أدخلوا الإسلام في هذه البلاد، واقتنع الروانديون بأخلاقهم والقيم التي كانوا يتميزون بها. وهذا يصب مباشرة في أهمية موضوعنا اليوم في جوانب كثيرة وفي الدعوة إلى الله، وأن القيم والأخلاق دعوة صامتة ولكنها مؤثرة أكثر من القول. ibi rero biratwereka yuko indangagaciro za mbere فهؤلاء الروانيون الذين دخلوا في الإسلام أولا كانوا موظفين لدى هؤلاء التجار، فاقتنعوا بالقيم والأخلاق التي تحلى بها هؤلاء التجار ودخلوا في الإسلام. ومن هنا بدأ الدين الإسلامي يتغلغل في الأسرة الرواندية إلى حد يومنا هذا. ikiro nicyo cyatumye abayisilamu wa mbere binjira idini, kuko bakoranye n'abari abacuruzi ariko bababonaho indangagaciro, babereye imbuto nziza, baba abantu beza, bituma banyurwa binjira idini ya Islam. Uko niko idini ya Islam yageze mu Rwanda. Ntabwo yinjiye mu Rwanda binyuze wavuga butumwa baje wenda bafite intego yo kuvuga ubutumwa, ahubwo baje ari abantu b'abacuruzi, ariko kubera ko bari abantu beza, abakozi babo batangira kuba abayisilamu. Uyu munsi wa none turabizi, iyo uhuye n'umuntu akenshi umubajije ngo wabaye umuyisilamu gute, akubwira ati nakoranye na kanaka, nabanye na kanaka, turaziranye. Ubwo rero ibyo ngibyo bituma bigaragaza akamaro k'indangagaciro, akamaro k'imico myiza, ari nayo nsanganyamatsiko yacu uyu munsi. Icyo umuntu yakwibaza rero ni ukubera iki indangagaciro za Islamu zitamenyekanye cyane mu Rwanda, abantu bamenye Islam bayimenye cyane kuva mbere. Impamvu yabyo ni uko amateka y'igihugu cyacu yagaragaje yuko abayisilamu bagiye bahezwa, bahuye n'ihezwa n'itotezwa mu buryo butandukanye kandi bufatika. Muri byo abayisilamu ba mbere bahuye n'ibibazo byo kuba barasabwaga gutura mu mabereshi cyangwa se inkambi zari umwihariko wabo. Ibyo byatangiye mu mwaka wa 1925 kugeza mu 1962 ubwo u Rwanda rwari rubonye ubwigenge. Iyo myaka 37 izo nkambi zamaze nayo mabereshi, birumvikana ababagamo babaga bari mu kato, ndetse byari bifite amabwiriza. Hari iteka ryari rihari ryashyizweho riteganya ko umuntu uba muri izo nkambi cyangwa muri ayo mabereshi atemerewe kuvamo ngo ajye kwivanga n'abandi adafite Islam. Nabo ntibari bemerewe kuza kwinjiramo badafite ibyangombwa byanditse, ndetse nanone abari batuye muri izo nkambi ntabwo bari bemerewe gukora imirimo y'ubuhinzi n'ubworozi. Kandi murabizi ko muri icyo gihe mu Rwanda rw'icyo gihe cyane cyane imibereho n'ubukungu n'iterambere byari bishingiye ku buhinzi n'ubworozi. Ngo bisobanuye yuko guheza muri izo ngeri zombi bisobanuye yuko byari akato n'ihezwa rikomeye cyane mu buzima bwa buri munsi. Ayo mabereshi niyo yabyaye iriya mijyi yiganjemo abayisilamu tubona, za Rwamagana, za Nyamirambo, za Musanze mu ibereshi n'ubundi niko hitwa, za Bugarama, za Kamembe. Aho hose buriya kuba hari ubwiganze bw'abayisilamu nyine byatangiye muri ya mabereshi aho bari barashyizwe mu kato, ubwo birangira nyine bahabaye muri ubwo buzima. Ubwo rero birumvikana abo bantu bari bameze gutyo, ntabwo indangagaciro z'idini yabo zari kumenyekana, kubera yuko babafataga nk'abaswayire, babafataga nk'abantu batari abanyagihugu, ndetse baratotejwe mu mashuri bagahezwa ntibige. Ariko nyuma yuko abari ingabo za RPA Inkotanyi bari bayobowe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame babohoye igihugu cyacu, bakanahagarika jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, tunabashimira cyane ku isonga nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame wimakaje imiyoborere myiza yagize inyungu zageze ku banyarwanda twese nta n'umwe usigaye. Imiyoborere myiza idaheza, nta vangura. Ubu natwe abayisilamu twubahirwa imyemerere yacu,
ntawe ukitwa umuswayire, turi abanyarwanda nk'abandi, abana bacu bariga, dufite abayobozi mu nzego zitandukanye batanga umusanzu wo kubaka igihugu bafatanyije n'abandi banyarwanda. Ndetse no mu rwego rw'imyemerere dufite agaciro kanashimangirwa nk'ingero zifatika kuba dufite iminsi mikuru y'ikiruhuko rusange y'idini ya Islam. Ubwo ni ibigaragaza yuko buri muturage wese mu gihugu cyacu yisanzuye kandi afite ubwisanzure. أيها الحضور الكرام، قد يتساءل المتسائل لماذا لم تنتشر هذه القيم الإسلامية في المسلمين الأوائل؟ لماذا لم تعرف هذه القيم في الروانديين قبل في أول دخول الإسلام؟ لأن الإسلام أو المسلمين الأوائل كانوا معزولين عن بقية الشعب، كانوا مضطهدين وكانوا مهمشين، وكان هذا التهميش ممنهجا ومقننا، بل كانت هناك يعني صدرت بعض القوانين التي أفرضت على المسلمين أن يقيموا في المعسكرات المعزولة عن بقية الشعب، وكانت هناك قوانين تمنع غيرهم من الدخول إلى هذه المعسكرات إلا بتصريح مكتوب، وطبعا من الحكومات الاستعمارية، ولأنها كانت حكومات أيضا مؤثرة وحريصة على تضييق على المسلمين. ولكن بفضل من الله تعالى ثم بقيادة حكيمة من هذه الحكومة الرواندية الحالية التي حكمت البلاد بعد إيقاف الإبادة الجماعية بقيادة فخامة رئيس بول كاغامي، الرئيس الذي يعدل بين المواطنين دون أي تمييز ومنهم المسلمون، فأصبح المسلمون معترفين لهم حقوق ما لغيرهم من المواطنين، وأصبحوا يمارسون الدعوة إلى الله وأيضا ينشرون هذه القيم الإسلامية، ومن هنا بدأ الإسلام ينتشر في رواندا. ونشكر هذه القيادة الحكيمة، والمسلمين الحمد لله يتمتعون بحرية التعلم وحرية التوظيف، فيوجد المسلمون الآن في المناصب العالية في البلد، ويوجد المسلمون في جميع القطاعات الحكومية والعامة، وهذا بفضل من الله أولا، ثم بقيادة حكيمة من فخامة الرئيس كاغامي الذي وحد المواطنين وأيضا منحهم جميع حقوقهم دون تمييز. nanone ikindi twakwibaza, ese ni gute izi ndangagaciro zishobora kurenga kuba idini? Uko tuvuze ngo al-qiyam al-islami cyangwa moral values in Islam, umuntu ashobora kumva wenda akavuga ati ni kubera ko ari iby'Isilamu gusa, ariko se izi ndangagaciro ni gute zava mu buzima bwacu? fakaifa tanquluna hadhihi al-qiyam من كونها قيما دينية وتنقلنا إلى المواطن الصالح الذي يصلح للوطن والشعب. نقول إذا ndangagaciro za tuvana noneho ubwo turashaka ngo nigute zajya mu buzima bwacu bwa buri munsi, zikaba gusa kubyumva mu rwego rw'idini, ahubwo noneho zikaduherekeza mu buzima bwacu bwa buri munsi, aha handi tubana nazo ku buryo zitugaragara. kugira ngo dusubize iki kibazo bilijaba ala hada sual, ay kayfa tanquluna hadhihi alqiyam min ad-din min kawniha qiyaman diniyya ila al-muwatin as-salih. Ni gute twaba izi ndangagaciro zatugira umuturage ubereye igihugu ndetse umuturage uharanira icyiza. نضرب بعض الأمثلة لهذه القيم في العجالة. مثلا الوحدة ونبذ الفرقة، وهذا من أهم مبادئ الإسلام وقيم الإسلامية. twafata urugero rw'indangagaciro y'ubumwe no kwanga amakimbirane no kuyirinda n'amacakubiri ya leta yose. Iyo ni indangagaciro y'ukwemera kwacu, ariko inatugira umuturage mwiza. dufite imirongo myinshi, hunaka ayatun kathira la yasahu al-maqam bi-dhikriha, walakinakum تفهمون هذه الآيات منها قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. imirongo myinshi muri Quran ntabwo mwanya wabyemera, ariko urugero gusumura ubumwe Imana ivuga ngo mufatane urunana n'ubu turabyumva kandi muramenye ntimuzatatane.
urumva yo n'indangagaciro y'ukwemera, ariko bararangiza ikatugira umuturage mwiza, kuko tuzi ko ubumwe bw'abanyarwanda ni inkingi nyamukuru yubakiyeho igihugu cyacu n'imiyoborere yacu, nk'uko nyakubahwa perezida wa repubulika yavuze ngo twahisemo kuba umwe. Ubwo rero ibyo birumvikana yuko iyo ndangagaciro yakugira mu muturage mwiza. Indangagaciro ya kabiri nanone al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, gushyigikira ariko mbere y'ibyo ngibyo tuba ndi umunyarwanda tukaba bamwe n'igihugu cyacu. Iyo turebye muri Quran mu mirongo wadusomeye Quran dutangiza dusomeye, Imana yaravuze iti ya ayuha nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, yemwe bantu twabaremye tubavanye ku muntu umwe ariwe Adamu n'umugore ariwe Eva, hanyuma turangije waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu, turangije tubashyiramo abaturage b'ibihugu byinshi. Iryo jambo ash'ur bisobanuye citizen, bisobanuye abaturage b'ibihugu, wa qaba'il, muri abo baturage nanone hakazamo amoko babarizwamo, ibyiciro babarizwamo, ariko Imana yabikoze ngo lita'arafu, kugira ngo mumenye. Uyu murongo rero ukamugaragaza yuko harimo kugaragaza yuko burya abantu Imana niyo yatugeneye ibihugu. nanone iyo turebye neza wa idha nazarna ila da'wati al-anbiya wal mursalin fa innahum kanu ya'tarifuna bi awtanihim wa lam yakunu yatabarra'una min hadhihi al-awtan bal wa aqwamihim. ولذلك سنجد في آيات كثيرة في القرآن الكريم حيث يقول الله تعالى قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة إلى آخر الآية. قال يا قوم هؤلاء بنات، وهذا في شأن لوط عليه السلام. قال يا قوم ما لي أدعوكم، قال يا قوم ليس بي ضلال، قال يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ثم أيضا أثبت القرآن الأخوة بين الأنبياء وأقوامهم، فقال الله تعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا، وأيضا وإلى عاد أخاهم هودا، وأيضا وإلى ثمود أخاهم صالحا. فأثبتت هذه الآيات القرآنية القومية والأخوة بين الأنبياء وأقوامهم، وهذا يدل على أن من حقنا أن ننتمي إلى أوطاننا وإلى بلداننا، وألا نتبرأ من أقوامنا وأوطاننا وإن افترقت عقائدنا وأدياننا، ولكن تجمعنا هذه الأوطان والقيم. تلاقي muri Qur'an imirongo nsomye igaragazamo ibintu bibiri mu cyabaki, aho intumwa z'Imana n'abahanuzi b'Imana batigeze bitandukanye n'ibihugu byabo n'abaturage b'ibyo bihugu. Ubwo bisobanuye ngo idini waba ufite yose ugomba gukomera ku gihugu cyawe ndetse n'abanyagihugu bene wanyu. Niyo mpamvu Qur'an iraho kandi iravuga ngo intumwa z'Imana zakoresheje ijambo wasanga muri Qur'an inshuro nyinshi cyane, zivuga ngo iyo yajyaga kubabwiriza ubutumwa yahera jambo qala ya qawmi, yemwe bantu banjye, yemwe bene wacu. Icyo kirumvikana iryo sano yabanzaga gucika. Nanone ahandi Imana iratubwira ngo wa ila madiyana akhahum shuaiba. Qur'an hanga irashimangira cyitwa umuvandimwe. Imana iravuga ngo umujyi witwa Madiyana Imana yoherejeyo umuvandimwe wabo. Urumva yuko Imana irashimangira umuvandimwe hagati y'intumwa n'umuhanuzi na ba bene wabo yoherejweho. Aha rero bikaba bitubwira ngo kuba uri mu idini ntabwo uvuga ngo witandukanye n'igihugu cyawe cyangwa se n'abanyagihugu ndetse n'indangagaciro zanyu, keretse wenda zinyuranyije n'ukwemera, ariko indangagaciro nziza zose tugomba kuzishyigikira. وأيضا هناك مبدأ الشورى kujya inama, ndetse waida na sura fil Qur'an ismi shura. Iyo chapter muri Qur'an yitwa kujya inama chapter 42. Ngo bisobanuye ko iravugamo agaciro ko kujya inama. Imana irabigaragaza, urumva no kuba chapter ubwayo yitwa gutyo. Aidan hunaka alwafa'u bil ahd, kuzuza isezerano. Iyi ni indangagaciro ngo kugaragaza ngo ni gute umuntu yaba umuturage mwiza bimuvanye kuba mu idini gusa, ariko za ndangagaciro zindi zikamugira umuturage mwiza. Indana aidan ashura wa indana aidan alwafa'u bil ahd, fala budda an yakuna almuslimu wafiyan bil ahd wala yakhlufu wa'da. Kuzuza isezerano ni ikintu gikomeye mu Islam. Urumva biri kure gukwemera bikakujyana mu bibanire n'imikoranire yawe n'abantu. Murabizi muri Qur'an aya nyinshi kuri zo
بمعنى التوافق بالعهد إن العهد كان مسؤولا، والآيات في هذا الباب كثيرة لا يسوي المقام بذكرها. أيضا عندنا أيضا من القيم الإسلامية أيضا الشكر والاعتراف بالفضيلة، مشيما وكجينيز يريد أن يكمل أن يكون إلى المواطن الصالح، المواطن الذي يقدر ويشكر الفضيل ويعترف به. وهذا من القيم الإسلامية أيضا التي تنقلنا من كونها دينية إلى المواطنة الصالحة. يبتلميز هو إيمان صلى الله عليه وسلم يقول من لا يشكر الناس لا يشكر الله. وذا الشيء أبانو يا شيء إيمان نقول وذا الشيء أبانو وأنا لو مزيو كانوا بشيء إيمان لأنه هو إيمان نقول مزاوجين نيزا من صنع إليكم معروفا إلى آخر الحديث فكافئوه. مزاوجين نيزا مزاويتوه نمتونا فإن لم تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتم. نمتونا كموميتوه umuzaje mumusabira cyane mumusabira imigisha ku Mana kuburyo muzumva ko mwamwituye. Yimina ndagaciro yakuvana mu kwemera gusa ikagushira mu buzima bwa buri munsi. Wa aidan min hadhihi alqiyam aidan hubb alwatan والدفاع عنه إذا هاجمه العدو. nanone dufite gukunda igihugu no kukirwanira igihe no kukitangira igihe gitewe igihe kigiriwe nabi. ibyo ni inshingano y'ukwemera kwawe bikakujyana n'umunyagihugu mwiza n'umuturage mwiza. وعندنا كثيرا من الآيات القرآنية وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد خرجنا من ديارنا وأبنائنا. ومعنى الديار أيضا تفسر بمعنى البلد والوطن، لأن الديار جمع الدار والديار هي التي تكون الأوطان. ونقول ونفتمر بالقرآن أي ما نفقه من ونيش كان نفقه abantu abemera Imana bavuga ngo ni gute turwanira igihugu cyacu kandi twatewe tuduteshejwe abacu n'ibyacu. Birumvikana yuko kurwanira igihugu ni ngombwa cyane bigaragazamo gukunda igihugu. nanone aidan Imam sallallahu alayhi wasallam wa min al-adilla ala hubb al-watan lama ukhrij an-nabi sallallahu alayhi wasallam lama kana yughadiru Makkah iltafata wa qala إنك لخير البلاد وأحبها إلي ولولا أن قومي أخرجوني منك ما تركت. وهذا يدل على حب النبي صلى الله عليه وسلم لبلده ووطنه وهو مكة المكرمة حرسها الله. إنما إيمان أولي كمي إفهم المجي ومكة وبني يفوتي هل يجيبوتي يراهي بيتي نشدي فوزا كشي تشوفا ناس. إنما إيمان يراهي بيتي وبرايتي ورايركني ariko imaze guta umujyi wayo yarahindukiye ari ibinyuma amaso ajenga Mariya aravuga ati wowe Maka uri igihugu cyane kandi nkunda. Niyo bitaza kuba ari bene wacu bakunyirukanyemo sinari kuzatura ahandi sinari kuzakureka. Ibyo ni ibimenyetso sigusiga bigaragaza yuko gukunda igihugu ari inshingano yacu y'imwemera Imana ariko bikaza no kutugira abaturage mwiza. وأيضا من القيم العدل وأيضا مكافحة الفساد والرشوة. harimo no kurwanya ruswa akarengane. ibyo ngibyo nk'uko tubizi warada fi hadith sahih anna nabiy sallallahu alayhi wasallam qala la'ana rasulullah sallallahu alayhi wasallam ar-rashi wal-murtashi wa fi riwaya war-ra'ish bainahuma. Imana yatubwira ngo buri nyigisho yo kurwanya ruswa turabizi ni ikibazo kibangamira imibereho y'abantu, ariko inyigisho y'Imana avuga ngo intumwa y'Imana yasabiye imivumo umuntu utanga ruswa n'uyakira n'umuhuza wa ruswa. Hari abandi bita abakomisiyoneri baba bari hagati, abo ngabo nabo bari mu mivumo y'Imana. Nagira ngo nayibutse inshuti cyane hano yuko iz'indangagaciro zimaze imyaka 450 zanditse zihari. Izo ni indangagaciro Islam yashimangiye ubutumwa bwayo bwamaze iyo myaka irenga iyo ngiyo. Ariko min al-qiyam al-islamiyya twavuga gukorera mu mucyo no kubazwa inshingano. Twatanga urugero rw'umuyobozi Khalifa Umar radiyallahu anhu amirul mu'minin washize indangagaciro zimaze imyaka mu miyoborere. Ibyo bintu kandi bazakira 380 bihari, ariko nagira ngo babwire yuko izo ndangagaciro ugiye kuzireba
yasabaga abayobozi bari umuyobozi mukuru yewe wari mukuru n'umuyobozi w'igihugu. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yasabaga abayobozi kwerekana no kumenyekanisha imitungo yabo mu gihe bagiye kujya mu nshingano yabahaye. Turi kumwe n'urwego umuyobozi wungirije urwego rw'umuvunyi n'abandi n'izindi nzego. Iyo ni indangagaciro imaze igihe cyane muri Islam. Nanone mu byo Umar yashyizeho yashyiragaho abantu b'ingenza bashinzwe gukurikirana imyifatire n'imigenzereze y'abayobozi, ndetse murabizi hari amakuru yakugeragaho akayakurikirana agafata n'ibyemezo. فهذا من قيادة عمر أنه كان يتابع المسؤولين وولاة الأمور. أيضا من القيم الإسلامية أنه كان يحلفهم yarabanza akanabarahiza yuko batazurira amafarasi ahenze, ubwo bivuga ngo kwirinda kwa abusinga public funds, mbese kwirinda gukoresha nabi icyo bishaka kuvuga ahangaha. Ubwo ni ukuvuga ngo kwirinda gukoresha nabi umutungo wa rubanda ukacungwa neza, ndetse akanabakurikirana akanabafatira ibyemezo. Ibyo ngibyo byose ni ukuvuga yuko ibyo byabaga ari ibimenyetso. Ikindi nanone hari n'abo yafatiriye imitungo yabonye yuko bahise bakira vuba mu buryo budasobanutse, arayibambura aravuga ati nabonye yuko ushobora kuba hari ahandi bayavanye. Ikindi hari ukwanga ikibi no kurwanya akarengane. Iyi nayo indangagaciro ikomeye mu idini y'Uwisilamu, aho Imana ivuga iti hadha fihi annahyu anil munkar bal wa muwajahatul munkar. هذه من أهم القيم في الإسلام، حيث قال الله تعالى والدفاع عن المستضعفين، حيث قال الله تعالى وما لكم ألا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. ويقولوا muri Quran uboneka muri chapter 4:75 umurongo wa 25 byumvikanemo indangagaciro yo kwanga ikibi no kwanga akarengane, ndetse byaba nabo gutangaza urugamba rwo kujya kurwanya ikibi no kurwanya akarengane no kurengera no guprotectinga abanyantege nkeya. Ahangaha naho dushimira ingabo zari zarateye inkotanyi yuko urugamba zarwanye rwo guhagarika jenoside ni ukurengera abanyantege nke, ni kurwanya ikibi no kurwanya akarengane no guhagarika jenoside. Urwo rugamba rwemewe no mu idini ya Islam. Imana iravuga ngo ese ni kuki mudahaguruka ngo mujye ku rugamba rwo kurengera abanyantege nke b'abagabo nyine bari kugirirwa nabi, abagore, abana bari gukorerwa akarengane. Igihe mubona bimeze gutyo, ngo abandi bari gusaba Imana bavuga ngo Mana Nyagasani dutabare, tuvane muri iki gihugu cy'abagizi ba nabi, kandi duha abaturengera baturenganure. Urumva bari abanyantege nke baba bari gusaba Imana ngo ibohereze ababarengera babatabare. Ubwo rero kuba wafata urugamba rwo guharanira icyiza no kurwanya ikibi no kurwanya akarengane, wowe witabiriye wa muhamagaro w'Imana ukajya kurengera abanyantege nke, nk'uko twatanze urugero guhagarika jenoside, urugamba rw'agaciro rwarwanywe n'abari ngabo zarateye inkotanyi bari bayoboye kuba Perezida wa Repubulika Paul Kagame, dushimira cyane. Ibi biratwereka yuko rero ni indangagaciro y'ukwemera ariko iza mu buzima bwa buri munsi. Nanone dufite intumwa y'Imana mu nyigisho yayo yavuze ngo urugamba rwiza imbere y'Imana ni ukubwiza ukuri umutegetsi cyangwa umuyobozi urenganya, ukamubwira ngo uri kurenganya, uri kugira nabi. Ibyo ngibyo ni ubutwari, ni indangagaciro dufite mu idini y'Ubusilamu. Iyi ndangagaciro yo kwanga ikibi bavandimwe n'ubutwari bwo kurwanya akarengane nibyo byanatumye tugira abanyarwanda b'abarinzi b'igihango mu gihugu cyacu, kubera ibikorwa by'ubutwari no kwanga ikibi byabaranze mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Bakiyemeza kurokora abatutsi bahigwaga. Muri rusange mu banyarwanda bafite ibyiciro وانطلاقا من هذه القيم والتي من أهمها الدفاع عن المستضعفين وأيضا الدفاع عن الأرامل والأيتام والنساء والمستضعفين. أيضا يدخل في هذا الباب معركة إيقاف الإبادة الجماعية التي خاضها بقيادة فخامة الرئيس كاغامي الذي كان قائدا للمعركة لإيقاف الإبادة الجماعية، لأن إيقاف الإبادة الجماعية يدخل
يعني جريمة العبادة الجماعية مواجهته. وأيضا هذا يدخل في قوله تعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين كما أسلفنا في ذكر هذه الآية. وهذا هو الذي اقتنى بها المسلمون وقت عبادة الجماعية، وقرروا بل وأقدموا على ما يمكن ما نسميها بالمغامرة في ذلك الوقت. Biblia ya Abayisilamu nanone kwabuza abanyarwanda muri rusange babaye abarinzi b'igihango, bagize ubwo butwari bwo kwanga ikibi no kurwanya jenoside mu bushobozi byashobokaga bari bafite. Birumvikana nta bitangaza, ariko bwari ubwitange bukomeye cyane. Ibyo rero nabyo byatumye mu buryo bw'umwihariko ba'abdul muslimin, bamwe mu bayisilamu tuzi baranzwe indangagaciro by'umwihariko harimo n'abayisilamu bo mu mujyi mu karere ka Rwamagana ahantu bita Imabare. هؤلاء المسلمون في منطقة اسمها مبارك اجتمعوا وتجمعوا في المسجد رجالا ونساء وقت العبادة الجماعية، وقرروا أن يدافعوا عن المستضعفين والمستهدفين من التوتسي، بل وأدخلوهم في مسجد وحموهم ودافعوا عنهم وواجهوا الميليشيات، وهم كانوا لهم أسلحة تقليدية، وهؤلاء الميليشيات لهم أسلحة نارية متقدمة، وأخاضوا هذه المعركة. وهذا يعني بقناعتهم بمثل هذه القيم الإسلامية. bari abayisilamu b'Imabare mu ncamake nuko bishyize hamwe ku musigiti, abagabo n'abagore bafata amabuye bandi intwaro za gakondo mu gihe cya jenoside, biyemeza kurinda abatutsi bari bari abo ngabo. Abagabo n'abagore bafata amabuye barwana n'interahamwe. Interahamwe zibanza kuza awalan jaa al-milishiyat wa qalat lahum nuridukum an tatamayazu, yani liyabtaida al-hutu an al-tutsi. Al-hutu لا شأن معه، لكن يريد التوتس لكي نقتلهم. فقال لهم المسلمون لا، نحن شعب واحد، نحن لا نعرف القبيلة ولا العصبية. إننا هم نزار ما نزار بنا مميز بنا بسيام أو هتولي مجوكاني نبى توتس مواسية تويتش. هاي بقى وين إمام ويتكو بجبر بنا هذا بقيادة إمام اسمه بجاب راشد، وهو قد استلم من الدولة وسام يعني الاختلاف. barababwira ngo ntabwo twebwe twitandukanya, twebwe nta mututsi tuzi nta n'umuhutu tuzi, twe turi abanyarwanda. Byo kwitandukanya ni mutwice twese turarwana namwe dute twese, ariko ntabwo kwitandukanya n'abantu tubatera. Bari bayobowe na Imam Bagabo Rashid, yababura muzi benshi, ndetse yanahawe n'umudari wishimye nk'umurinzi w'igihango yahawe n'igihugu. Ubwo rero habaye intambara, bigera ubwo interahamwe bazinesha kubera ubushake bari bafite, ariko kubera inkunga yavuye kwa burugumesi witwa Semanza. Ubu ngubu rero ngo yohereje nyine izindi ngabo n'intwaro zo kuza, baraza barabambura barabica benshi, harokokamo bakeya cyane. Ariko hari n'abayisilamu babwima aho ngaho batari n'abatutsi bahigwaga, ariko bari bari kurwana kuri abo batutsi. Iyo rero ni ukugaragaza urugero rw'uburyo indangagaciro ivamo kwemera ko bumvise urugamba rwo kwanga ikibi no kukirwanya bibaye ngombwa, ikaza ikajya mu mibereho ya buri munsi. Icyo cyo cyatumye izo ndangagaciro nk'izo ngizo arizo zituma abantu biyemeza, kandi byari mu by'ukuri nko kwiyegura, kuko urumva byari kwitanga birenze urugero. Niyo mpamvu hari abaguyemo kuko nyine byari kwitanga, ariko ubwo baravuze bati nyine niko tubyemera, ariko bigomba kugendera hamwe. Bunu gutwara bukomeye cyane. Hari ikindi أيضا هناك قبل الختام أيضا عندنا من القيم أيضا المحافظة على أمن الوطن. نحن ndangagaciro dufite kubungabunga umutekano w'igihugu cyawe, nayo وهذه من القيم الإسلامية لأن للأمن أهمية كبيرة في الإسلام. بل قال الله تعالى حكاية عن إبراهيم أنه بدأ في دعائه بالدعوة بالأمن على مكة قبل أن يدعو لها بالثمرات والبركات، وهذا يدل على أهمية الأمن أيضا. إذا نجي يقهرني لأنه كنا بمتكلم ويجوا جاوا كنا كنا وكلنا tuyifitira ukwemera kwacu bigaragaza agaciro k'umutekano ko twafaturiye rumwe gusa mirongo myinshi. Intumwa y'Imana Aburahamu yasabye Imana asaba ibintu bibiri.
وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات فبدأ بالأمن قبل الثمرات. لماذا؟ أبراهام يسد جمانا أي سيبين ببيت أسد لجيوب الشيء مجيو وماك abanza gusaba umutekano kumana nyagasani igihugu cyanjye giha umutekano nurangiza abagituye ubaha amafunguro n'ubukire n'ubutunzi. Urumva yabanjije umutekano kubera iki? Kuko umutekano niwe wubakiyeho ibyo byose. Aidan min al-qiyam aidan hubbul amal hubbul amal gukunda umurimo kera ndetse dufite ingiro ku ntumwa z'Imana. Urugero intumwa y'Imana Dawidi yari umucuzi w'ibikoresho by'urugamba rwamugereranya n'inganda z'iki za drone na za misile n'ibindi. Yakoraga ingabo, kumva ingabo nizo zari zigezweho icyo gihe cya kera. Muri intumwa y'Imana Dawudi ko Qur'an igaragaza Nuhu alayhi salam kana najjaran, Nuhu yari umubaji. Urugero dufite muri Qur'an intumwa y'Imana Ibrahim alayhi salam wa Ibrahim faqad kana banna'an وتعلمون أنه هو الذي بنى الكعبة وابنه إسماعيل عليه السلام وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فنون إسلام مش أيضا من القيم أيضا القيم على الشركات والشراكات بين الأسهم أيضا ابن أبينا ولد في تشريح هرمو القيم أيضا من القيم أيضا المحافظة على البيئة وحب النظافة dufite indangagaciro nanone yo kurinda ibidukikije ndetse no gukunda isuku ndetse no kwitabira umuganda no gutera ibiti bigamije gutuma abantu bagira imibereho myiza. هذا ورد في الحديث ما من مسلم أي غرس الأشجار والمحافظة على البيئة والنظافة وهذا ورد فضلها كثير في الأحاديث النبوية الشريفة. بوليس حديث توقعوا في مساء تقبل مسوزو إنه ما يمزج هو إماتة الأذى عن الطريق. نيجي تقول كم المجانا بنطلع المجانا نسوق نقول تلبيتي بتماتي بوزيوا بيزا نقول المجانا إنه ما يمانع ونيشوزا يزمزج نيجي بينا مجانا لنا بيوم بيتانينا yaravuze ngo kuvanaho ikintu kibangamiye abantu mu nzira ibuye umwanda ikiri cyo cyose yamashashi batubwira byose kiya kintu kugikura mu nzira buriya ngo nituro ubutanze uzahembwa imbere y'Imana nituro ubutanze hadi sadaqa inda Allah wa aidan inma Imana ati iyakum inma Imana ati muzirinde ahantu hatatu ibintu bitatu bibakururira al-mala'in al-thalath ittaqul mala'in al-thalatha mwirinde ibintu bitatu bizabakururira imivumo. Mwumviye imivumo rero yikurura n'iki? Kujugunya imyanda mu mazi bigukururira umuvumo w'Imana. Icya kabiri kwanduza inzira y'abantu aho abantu banyura kajugunya ibangamiye abantu. والثالث intumwa y'Imana iti no kujugunya imyanda mu gicucu abantu bugamamo izuba. Kuba dufite mu mazi mu nzira no mu gicucu abantu bugamamo izuba. Aho ni ahantu h'inyungu rusange. Iyo handuje ubangamiye abantu ubwo bigukurira imivumo y'Imana. Nanone intumwa y'Imana muri hadith fi ghars al-ashjar intumwa y'Imana ma min muslim yaghrisu shajaratan intumwa y'Imana bavuga ngo umuntu uzatera igiti uteye igiti kikaribwaho n'inyoni cyangwa kikaribwaho n'itungo cyangwa kikaribwaho n'umuntu. Ngo murumva ibiti nta giti kitaribwaho n'inyoni, hanyuma nta igiti ikitaribwaho n'inyoni ni igitunga amatungo yandi asanzwe, hanyuma hakaba n'ibiti by'imbuto natwe abantu turya. Intumwa y'Imana ngo umuntu uzatera igiti kikagirira akamaro ibyo biremwa byose tumaze kuvuga. Intumwa y'Imana avuga ngo ibyo bizaba ari ituro azaba atanze azagororerwa imbere y'Imana. Tutavanye utari hano tugana ku musozo fi khitam bajya kuba bateraniye hano uko twabyumvise. Izi ni ingero nkeya cyane mu ndangagaciro nyinshi za Islamu, ariko nk'uko tubibonye zirenga kuba ari idini kama aina hadhihi alqiyam yani tanquluna min kauniha qiyaman diniya أو في العقيدة وفي عقيدتنا
بل تنقلنا إلى المواطنين الصالحين الذين يصلحون لأوطانهم وشعوبهم. Muko tuzumvise izindangagaciro icyo zigamije ni kutuvana mu kuba indangagaciro z'ukwemera gusa zikatujyana noneho mu kuba abaturage abanyagihugu beza babereye igihugu bagikunda kikabakunda bakakibanira neza bakakibera abaturage beza. Bityo rero nagira ngo nongere kibangire yuko nta dini n'imwe idafite indangagaciro nziza. Amadini atandukanye agira indangagaciro zitandukanye, ariko amadini yose afite ubutumwa ahuriyeho bwo guhamagarira abantu ibyiza muri rusange no gukunda icyiza no gukunda izo ndangagaciro. Ariko ingero twatanze muri Islam ziragaragaza uburyo hari umwihariko. Ikindi nanone umuyisilamu mwiza agomba kuba umuturage mwiza urangwa no gukunda igihugu, agaharanira kugambanira umutekano wacyo kuko ni icyaha gikomeye imbere y'Imana nk'uko twabibonye. Mu gusoza nongera kubashimira uyu mwanya mwatanze mukaza kwitabira iki kiganiro cyangwa iyi nama no gukurikira ubutumwa. Nkababoneyeho gutangiza mugaragaro iyi nama yacu, bifuriza kugira inama nziza ndetse no kunogerwa n'ibiganiro byiza byateguwe. وانتهز هذه الفرصة لأعلن رسميا عن افتتاح أعمال هذه الندوة العلمية الدولية، وأتمنى لها دوام التوفيق والسداد. وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.